Leit Shnat Treikam keseng Rbyf kabari keseng gebau Maheh Dr. Didi Lepang lodon bynta banilam hakipor ki bodang long usamlan nong yelam bynta kesengi gilalait ban bu Syntiew Hakhmat u Durmot ba Syirniang Jong u bodan Hakhmat ke Bhoi college ha Nongpoh. Kini Shnat Treikam Jong ka Rbyf ki kentup ya ka Nongpoh circle ha ka jingelam Jong ba Roberto Nongsit ka Bernihat circle ha ka jingelam Jong ba Riki Lepang bad ka Homer circle ha ka jingelam Jong ba Seibor Rani. Hasiwa ke Jingbu Syntiew nagalang kidikot jong kitig Leit Shnat Treikam jong keseng Rbyf kila penlong daga Jingduwai. Sini, jadi petik ke jongi ke lengkot jadi baru andai tak siap lawan lang dengan korban bu yo Syntiew nam ta jing temau ya ini Maheh jongi ibadai tai father founding jongi bala dalam jongi haki bynta ke babun ka por babun chua ini kem lah temau jaga ai balale andai nginang jai temau ya kanam ke jongki kumboong kata ketin im ke kerteng sa kanam namar boleh ka kam ke ba i Maheh ila pendap dah klaim dah bampor hadu kata ini pendem lambar ke Jingduwai moh mengilakkan bu ini Syntiew trai sukum kejingkan mau i Maheh ko trai Maheh bi jongi Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shengi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmir pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi phun shengi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei arnyo lai